Yebo, inganeza wethu impela sibona lapha kube umsakazi ke Ukhozi FM uDJ Sigqemeza njengoba ke esekhuluma ke wageqa wona ke Magula ke ngoxoshwa kwakhe phana ke emsakazweni njengoba ke ebese ebhekisa ke imino yakhe ke ikhomba phana kubaphathi ke ethi impela abaphathi ke badukisa kakhulu ke abaphulaphuli ke nabalandeli ke balo msakazo bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ingcema qani ngibingelele kuyona ke Mboso City MTV City nje masiqala ngene channel ake wenza kulungile uciphize subscribe ina notification bell khozithola zonke izindaba ngishisayo nazo ke izitrendayo. Hayi ke wengeneza wethu impela sibona lapha kube umsakazi ke Ukhozi FM uDJ Sigqemeza obeshayela ke uhlelo lakhe lokugcina phana kuKhozi ke FM yebambisana ke na ke uSisi Mroza Buthelezi kanti ke wengeneza wethu impela ku DJ Sigqemeza uveza ukuthi ke ube nenkontileka ke engaphezulu kweminyaka ke u20 yasebenza khona phana ke emsakazweni waKhozi FM njengoba ke waqala ke ngawo ke unyaka ka2014 kanti ke wengeneza wethu impela ke mangaba ke isithi siyabheka ke cha impela ke besana neminyaka ebalele lapha ku12 ke engaphasi kwawo umsakazi waKhozi FM kanti ke wengane zothi impela masibuka istatement ke sakhishwa yibona ke baphathi ke boKhozi FM baveza ukuthi ke uDJ Sigqemeza ke wazicelela ukuthi ke impela ke athi ushenxe kancane ke athathi ke umhlala phansi phana ke emsakazweni waKhozi FM. Hayi ke wengane zothi impela ke namhlanje uDJ Sigqemeza bese veza bacha impela ke lokho kokwenziwa ke abaphathi boKhozi FM uthi ke bawudukisa ke umphakathi uthi uyena ke wazicelela ukuthi ke athathi ke umhlala phansi cha lokho ke kwamamponge futhi ke akazine kafaka isicelo sokuthi cha ufuna ke uthatha ke umhlala phansi athi nje khomo kanti ke wengane zothi impela beseveza ukuthi kubona ke labaphathi ke abasha ke babeseke sebefaka ke nazo ke izizathu ke abazibhala ke uthi ke wake impela ke benqamulayo na ke kwantileke yakhe uthi cha impela ke zona ke lezo zathi lezo ke akakazi ukwazi ukuthi ke aziveze kuba ke ehlonipha phela ke yena ke uSABC kodwa yayi impela ke zona lezo zizathu lezo cha impela ke azisho ke khona. Hayi ke wengane zathi impela ke zinjalo ke izindaba ke esisike abantu abaningi ke phana kunqanyulwa yona ke untileke ke yakhe ku DJ Sigqemeza ke nabanye abasakazi ke kumbi ke nabanye babasebenzi ke boKhozi FM bafethu impela ke esinjalo besiniphathele zona ke kulolu suku ke thina ke Mboso MTV bafethu ke sithi ake sehle ngodonga sidibane ke na ivideo eyilandelayo.